rya jambo ryiza wambwiye ryabaye nk'igitsiko. Mana yacu, Mana igira neza, twongeye kugushimira kuri Mana ikomeye. Turavuga imirimo yawe, turavuga gukora kwawe, turavuga ibitangaza vyawe. Ngwino ugaragare muri iki kiganiro cy'isanamitima, tubone hari ugukira kw'imitima, tubone hari ukubohoka kw'imitima, tubone hari ugutabarwa kw'imitima mu izina rya Yesu. Umuntu wese aza kutubona, umuntu wese aza kumviriza aya majambo, reka Mana ubikoreremo, reka Mana ubohore, reka Mana utabare, reka Mana uhindure mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tubone hari ugukira, tubone hari ukubohoka, imitima ikire, imitima ibohoke mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Uyu munsi ndagira ngo tuganire, ndagira ngo muri iyi minsi tugiye kuvugana, tuzoba tuvugana ku kintu kijyanye no kubohoka, kubohoka mu buryo bwinshi. Tuzovuga kubohoka mu mutima, tuzovuga kubohoka mu bigaragara, tuzovuga kubohoka ku mubiri. Aha rero ndagira ngo tuze kuganira ku majambo yanditse muri Zaburi 127. Turahera ku murongo wa 2. Bibiliya iratubwira ngo bibarushiriza ubusa kuzinduka kare, mugateba cyane kuruhuka, mukarya umutsima w'ubutame, uwo nkunda abimuhera mwitiro. Aya ni amajambo tubona muri Zaburi agaragaza neza aya majambo umwanditsi wa Zaburi yanditse, avuga ku kintu kivuga ngo bibarushiriza ubusa kuzinduka kare, mugateba cyane kuruhuka. Mu yandi majambo biragaragaza yuko umuntu ashaka gukora, umuntu ashaka kuvunika, umuntu ashaka kwitanga, ariko noneho yajya kuraba umwimbu, ivyo akwiye gusarura agasarura bikeye. Niki iri jambo ritwereka? Bibarushiriza ubusa kuzinduka kare, mugateba cyane kuruhuka, ariko mukarya umutsima w'ubutame, mu yandi majambo mukaruha, uwo nkunda abimuhera mwitiro. Nukuvuga ngo Imana iragaragaza ko umuntu ashaka kuvunika, umuntu ashaka kuruha, umuntu ashaka kuzinduka, umuntu ashaka gushakisha, umuntu ashaka kwitanga. Mu yandi majambo umuntu yakora vyose, yakwitanga, yavunika, yatanga amahera menshi yiwe, yazinduka ajya mu kazi gushaka uburyo n'ubuzima, ariko mu guheza akabona yavunitse, imvune yatanze ntabwo ingana n'ivyo yakagombye kwimbura. Aha ndavuga ku kintu kijyanye n'umuvumo, umuvumo wo kubiba ahatera, umuvumo wo gukora ni wimbure. Aha nicyo nshaka ko tuganira ko, nukuvuga ngo umuntu ashobora gutanga amafaranga ye muri business, akitanga gose, umuntu agafata uburyo bwe akemvestisa mu bintu, akitanga mu bintu, ariko yajya kuraba umwimbo akimbura ubusa. Kandi ivyo birahari cyane, aho ushaka kubona umuntu gose akazinduka, umuntu akaba umuntu akora, umuntu akaba umuntu yitanga, ariko mu vy'ukuri iyo agiye kuraba resulta, iyo agiye kuraba ibyo yakimbuye, asanga mu byo yakimbuye naho bihuye n'inkomezi yatanze. Ibi rero nibyo tujya twita ngo nukubiba nk'inzovu ukimbura nk'imbeba. Mu yandi majambo nukuvuga ngo raba ukuntu inzovu ingana. Inzovu ni igikoko tuzi twese mu ishyamba kinini cyane, ni igikoko gikomeye cyane, ni igikoko ubona ko vrema mu bikoko byose byo mu ishyamba nicyo gikoko kinini. Ariko raba uburyo twabigereranya ngo kubiba nk'inzovu, kwitanga kabisa, nukuvuga ngo watanze inkomezi nyinshi nk'izi nzovu. Wajya kubona mu kwimbura ukimbura bikeya, ukimbura nk'imbeba. Imbeba nako nakandi gato koko tubona gatoya mu bikoko. Uvuga ngo inkomezi umuntu aba yakoresheje abiba, yajya kwimbura akimbura bikeya bitangana n'inkomezi yakoresheje. Ivyo biri mu bantu benshi, yaba ari abadandaza, umuntu agatanga amafaranga ye menshi cyane, amamiliyoni menshi cyane, kandi nibaza ko uko umuntu agenda yinvestisa, uko umuntu atanga amafaranga menshi, uko umuntu agenda atanga uburyo bwinshi, aba yifuza kuzokwimbura cyane. Umuntu agatanga amamiliyoni mu kudandaza, kandi byaba bikoze kugira ngo azokwimbure nibura nawe byinshi bingana n'ivyo yinvestishije, bingana n'amafaranga
amafaranga yatanze, yajya kwimbura akabona mu nyungu abonye inyungu nkeya cyane itangana n'amafaranga yatanze. Aha ndiko ndavuga ku muvumo w'ubukene, ku muvumo utera ubukene. Aha twabisomye ngo birashuriza ubusa kuzinduka kare. Mu yandi majambo, murazinduka ntako muba mutagize, mugateba cyane kuruhuka, mukarya umutsima w'ubutame. Ariko uhoraho abiwe abibahera mu itiro. Nicyo ndiko ndavuga. Mu yandi majambo, rwose iyo umuntu ariho umugisha w'Imana ntago bizomusaba kuvunika cyane, ntibizomusaba gutanga inkomezi nyinshi, kubera ko iyo ikintu ugikora kirimo umugisha w'Imana kigenda neza. Urabibona, hariho abantu benshi tujya tuganira akagwira ati nukuri jewe ntacyo ntakoze, nafashe amafaranga yanjye njya kudandaza ibingibi ndahomba, fata yandi njya kudandaza ibingibi ndahomba, fata yandi njya kudandaza ibingibi ndahomba. Akakubwira ngo rwose nta kintu na kimwe ntakoze, nta kintu na kimwe ntashyizemo amafaranga yanjye. Ukabona umuntu nyene yaritanze, aratanga uburyo bye, aratanga amafaranga ye, ibintu na biriya bigahomba. Aho ndavuga ku mwuka wo guhomba. Hari ibintu bibiri, umwuka wo guhomba. Guhomba ni umwuka nabyo. Umuntu nta kintu aba atakoze, agafata amafaranga agahomba, agadandaza muri biriya agahomba, akajya muri biriya agahomba. Ukabona ibintu byose yamakora arahomba. Aha rero iki ni umwuka twita umwuka wo guhomba. Umwuka wo guhomba uriho, uri kuranyumviriza ukabura udandaza. Hari n'ababivamo kavuga ati nukuri ntacyo ntagerageje, nukuri ntacyo nakoze. Turi hano kugira ngo uzoturondere, hari nimero tuza kuguha kugira ngo tuzogusengere. Rwose nicyo tubereyeho, kugusengera. Niba ubona bitagenda, niba ubona umaze guhomba, wenda guhomba inshuro imwe birumvikana, guhomba inshuro zibiri nabyo byo kumvikana, ariko uhombye inshuro zitatu, zine, zitanu, zitandatu, indwi, urumva ko icyo kiba kivuye muri normali kigiye muri anormali. Nuvuga ngo kiba ari imwemu. Noneho iyo ikintu cyabaye imwemu gikeneye gusengerwa, gikeneye ko umuntu w'Imana yo gufasha kugusengera ubohoke kuri icyo kintu. Tubyita nanone imwemu yo guhomba. Iza kujyanira n'indi mwemu twita imwemu y'inyatsi. Inyatsi nayo ni imwemu. Inyatsi ni ukuvuga ngo ni igihe cyose mfasha amafaranga agahera nta kintu nkoreye. Hariho abantu babayeho gutya kuvuga ati je nubwo wama umuntu nubwo wama miliyoni 10 ukabona amahera yose umuhaye arahomba, ayafashe mu ntoki. Ejo wamubaza na make akakubwira ngo ntayo mfise. Wamubaza se ayo mafaranga hari icyo waba warayakoresheje kigaragara, akakubwira ngo no, ngurumva ngo nta kintu mbona naba narayakoresheje. Of course ni ukuvuga ngo iyo ni imwemu twita imwemu yo guhomba, imwemu y'inyatsi. Nuvuga ngo ikintu cyose kinyeze mu biganza byawe, wagira ngo hari ikintu gihuha ayo mafaranga yageze mu biganza byawe. Ikintu cyose kigeze mu ntoki zawe, wagira ngo hari ikintu kiza kuyabwira ngo uyu muntu ntago yemerewe kugutunga. Urabona nicyo tujya twita inyatsi. Inyatsi irahari. Uzokumva abantu benshi akubwira ngo urumva jewe ndabona mu buzima bwanjye harimo ikintu cy'inyatsi. Uzokumva umuntu akubwira ngo jewe ndabona hari ibintu bitagenda neza. Uzokumva umuntu akubwira ngo jewe ndabona iyo mfashe amafaranga sinjya amenya ukuntu yaheze, nta nubwo ahera mvuga ngo hari icyo nayakoresheje. Hariho abantu benshi babayeho ubwo buzima. Aha rero ni iyi verse turiko turigaho, ni nayo ngira ngo twigeho muri iyi ndwi. Bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugateba cyane kuruhuka, mukarya umutsima w'ubutame. Ikindi, uhoraho abiwe abibahera no mu itiro, abibaha batavunitse. Iyo umuntu ariho umugisha w'Imana hari ibintu atirirwa avunikamo. Bibiliya itwereka umugabo bita Isaka. Isaka biravuga ngo ahungira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Icyo gihe yarahunze inzara, naho yarahungiye yarahasanze inzara. Ahageze icyakurikiye nuko yaje abona aho yarimye, aho yatanguye gutera
Bibiri ivuga ngo yimbuye inshuro 100 agenda arushaho kuba umutunzi, agenda atunga, bigera naho umwami w'icyo gihugu aramubwira ati wowe ntukwiriye kutubamo, tuvemo kuko ntago ungana natwe. Mu yandi majambo, Imana yaguhera umugisha no mu bugaragwa, yaguhera umugisha naho abandi babona ngo no urumva crise financière, urumva oya. Iyo umugisha w'Imana ukuriho, Imana yawuguhera hariho hose. Ahantu hariho hose Imana yaguha umugisha, ahantu hariho hose Imana yahindura ubuzima bwawe. So rero wowe uri kuranyumviriza muri kino kiganiro, nakwerekaga yuko hariho abantu bagendana n'iyi mpwemo, iyi mpwemo yo kunyagwa, iyi mpwemo yo guhomba bijyanye no kunyagwa, iyi mpwemo twita impwemo y'inyatsi. Benshi gendana nayo, agahomba akagira amafaranga ntajyo ajyamo marira, akabaho ubwo buzima bwose. Izi ni impwemu zikorera mu bantu. Niyo mpamvu wenda nyuma y'iki kiganiro hari nimero tuguha kugira ngo uzoturondere ko tugufashe tugusengere. Iyo nimero nta yindi ni 75 233 796. Ariko mbere yuko nsoza, byashoboka ko uri kuradukurikirana muri kino kiganiro utarakizwa. Niba utarakizwa, umfashe gusubiramo iri sengesho, ukarisubiramo urabukijijwe. Subiramo uti Mwami Yesu, uyu munsi menye ko ndi umunyabyaha, ndakwakira umbere umwami, umbere umucunguzi w'ubuzima bwanje, unkure mu gitabo cyo kurimbuka, unshire mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye uyu munsi citse umwana wawe kuva ubu gushika iteka ryose. Amen. Ukaba udafite ishengero usengeramo, warondera ahantu bavuga Bibiliya, bizera Kristo nk'umwami n'umucunguzi, rwose bagufasha. Imana ikumpera umugisha. Kuri zirya nimero twabahaye, mukeneye ubufasha twobafasha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.